ስሜ ኢሳያስ አፈወርቅ ይባላል። ዘነገስት ዘመንን ለረጅም ጊዜ በኮመንትም ሆነ በኢንቦክስ ዲላና ብዬ የነገርኩትም እያጨነኩትም ነበር። በስተመጨረሻም ዲላ መጥቶ አይቶኛል። የኔን ችሎታ አይታችሁ እስኪ በኮመንት ግለጹልኝ። አመሰግናለሁ። Hey chiga man, you know the fact man, really maንም አይችለኝም ሂባብ በአጠቃላይ ማንም አይችለኝም no one man, you know the fact man Oga besana tadamot bulasa amot shalal kalona tasa tanasa kise zapono malata ogane karaka oga besasa ka oga besasa ka oga besasa Oga besasa iwani balla iwani kokoi di gerara la yene motolo mikao tona de mano kantaton gola oromo echal maratolai kasi yole nu bitayo zinai dedi afroza fandaga tulai tona fallaga tilika galgai oga besana tadamot bulasa amot shalal kalona tasa tanasa kisi zapono malata ogane karaka oga besasa age tumoya ketayo tumai tararan kafam na talo senda fajage kasa ketayo tumai una della malama zaryan sabai senage ninna bagasi gol kafe matal bara Age ordogi kochane bazabe ijeto yelage matar bala jebulo yuchoshin yelam kondomi adane chabe kondomi ne minister delishin apuna follow de tasinde petition apuna ko chiga mai kokishin apuna sobi michada yakishin apuna cho aishi agishin abole fogi tozeni utishin abole mo oge besana tadamu fulasa amodi sharal kanunta tanasa kizeza bono malata oge ne karaka oge besa editerishin tani tozais editelishin manu godais isipedishin tani bolais manja fakare no mara bulais tambota gisha Sinta gotai, mangala icha uchati so fight. Isi tadir iti gotai, mani machila ni mangale fight. Ita barara durito machal, iti ko pada bayete na fal. Ena istagi show onna menal, lemulo tebi ya yani to swal. Sama lekin te ikene ufal, isi tagi show tedi menal. Oge besana tadamut plaza, amut shalal kanonata. Manaza kiza pono malata, oge na karaka oge besasa, ka oge besasa. Chiga man.